gatanu umwaka wagiye umwaka wagiye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu usatira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Reka twifurize rero abadutega amatwi aho muherereye hose, tunabifuriza umwaka mushya muhire, nubarye mu buryo ntuzabarye byari binyisobye, mu buryo ntuzabarye nyamuneka, mu buryo ntuzabarye. Twebwe rero nk'ibisanzwe turaza muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ni amakuru, ni ibiganiro by'umwihariko tuba tugenda twibandaho dukurikije ibiba bigezweho ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone tugakubitira mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane naho twibanda, kubera yuko mu by'ukuri politike y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uburyo umutekano utifashe neza hakurya y'Akanyaru, ibyo byose tuba tugomba kuza tubibaramburira kugira ngo tumenye ngo bihagaze bite. Ariko ngira ngo bidatinze turi buze kugenda tugaruka muri byinshi, ariko reka tubanze dusuhuze inshuti zacu zidutega amatwi ziherereye mu gihugu cya Australia. Nahoze mbona mu by'ukuri batwandikira banatubwira yuko badukurikira 5/5, bishoboka ko ari diaspora y'Abarundi kubera yuko ibiganiro byacu babikurikirana cyane. Ariko ngira ngo mu by'ukuri inshuti bavandimwe, icyambere tubanza kubasaba mbere yuko tunatangira ikiganiro, mwebwe mudukundire, ibitagenda neza mutubwire, ariko muze kudukandira subscribe pe. Nitabana subscribe ntukajye ugenda mu by'ukuri byibura udasize like, kuko natwe bigira icyo bidufasha kugira ngo akazi kacu turebe yuko twakomeza kugakora. Ngira ngo murabizi neza yuko ibintu byose bijyana na performance, kugira ngo natwe tugire uburyo igitangazamakuru cyacu kizamuka kikajya ku rundi rwego, nuko hagomba kugaragara interaction mu by'ukuri y'aba viewers cyangwa se audience, kugira ngo YouTube cyangwa se Google ibihereho mu by'ukuri natwe ikora icyo bita ama recommendation ndetse na suggestion, kubera yuko bareba uburyo abantu bitabira ibiganiro. Ntabwo turi bwizimbe magambo rero, nako kari kanyuzemo. Twebwe bidatinze turahera mu ngingo z'amakuru y'abizindutse cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa. Turahera ku ngabo z'u Burundi zamaze kugenda zikura ku ndondo ya Bijombo no mu bice bya Bibogobogo. Ibi byaba byatewe n'iki? Ese nuko baba bari kwitegura ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23 byashoboraga kuba byabagabwaho. Si ibyo kandi turi buze kugenda tureba ngo bihagaze bite Kinshasa, aho hateraniye inama y'ikitaraganya, inama ikomeye cyane mu by'ukuri yiga ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni Burundi nyamuneka niko bimeze, ntabwo bitandukanye. I Burundi naho ibintu byamaze kugenda bisa naho bihinduka. Perezida Evariste Ndayishimiye, umwe mu baperezida mu by'ukuri bari kwitwara neza muri iki kibazo cya Kongo, mu by'ukuri turaza kugenda tubiheraho turebe fact cyangwa se mu by'ukuri impamvu duheraho tuvuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aritwara neza muri iki kibazo cya Kongo. Icyambere, murabizi neza yuko izi nyeshyamba za M23 nubwo zafashe uyu mujyi wa Uvira, ariko i Burundi bari bafite abasirikare bagera ku 20,000 bari hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko niba hari ikintu bakoze vuba vuba kandi mu buryo utamenya, icyo bita withdrawing, uburyo izi ngabo z'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo mu gihe gitoya, ndetse bikagaragaza yuko n'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri ku ruhande rwazo zamaze kugenda zishima ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, kugera naho bivuga yuko hari delegation y'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda igera hariya mu bice bya Uvira kugira ngo baganire barebe yuko mu by'ukuri imipaka yafungurwa. Murabizi neza ko igihugu cy'u Burundi ubwacyo cyahise gifunga umupaka bakavimvira inyeshyamba za M23 zikimara kugera muri uyu mujyi wa Uvira. U Burundi rero biravuga yuko buri muri negotiation cyangwa se negotiation mu by'ukuri n'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo bumvikane, nubwo bwose imipaka cyangwa se intambara yabasa naho itagize, ariko abaturage ntibabe victime ku mpande zombi. Ngira ngo mwarabibonye ubwo inyeshyamba za M23 zafataga umujyi wa Goma, ngira ngo umupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi wafunzwe amasaha angahe? Ni amasaha mu by'ukuri atagera kuri 28 uhita ufungurwa. Ariko izi saha biravuga yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze gusa naho kirikingirana gute rero? Iki gihugu cy'u Burundi, niba umupaka wacyo n'igihugu cy'u Rwanda ufunze, umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo ukaba wamaze kugenda wugarirwa, mu by'ukuri
biravuga yuko ubu igihugu cy'u Burundi cyaba gisigaranye umupaka wa Tanzania wonyine. Mu byumve neza mu byiteho, ari nayo mpamvu iri shyaka riri ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ibi bintu bagomba kubyitondamo cyane, bagomba kubyitondamo cyane. Bitabaye ibyo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi dushobora kuza kumva ibibazo bikomeye cyane, harakubitiraho ibibazo by'intambara cyangwa se uguhangana gukomeye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, hakubitiraho ikibazo cy'ubuhunzi, cy'impunzi z'abakongomani zikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu bice bya Gatumba, hanakubitiraho ikibazo cy'ibiciro byaduze cyangwa se ibiciro byazamutse, hakubitireho ikibazo mu by'ukuri cy'ubuzima bwite bw'abaturage ndetse n'uburyo ibintu bitifashe neza. Ibyo byose rero birahita bituma mu by'ukuri ubutegetsi bwa perezida Antoine perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bushobora kuza kugenda buhura n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo nshuti bavandimwe, ni igihugu cy'u Burundi tugomba kuza kugenda twibandaho, ubwo twahere ku kijyanye no kuba bikuye ku ndondo ya Bijombo. Usibye no kwikura ku ndondo ya Bijombo, biravuga yuko rwose iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko izi nama zirimo ziragenda ziba mu by'ukuri aricyo zirimo ziragenda zitegura. Tukiri aha ngaha nshuti bavandimwe, ngira ngo tubanze twumva aka kantu mbere y'uko dukomeza mu by'ukuri kugira ngo ikiganiro cyacu tukinjiramo neza, ariko nyamuneka nshuti bavandimwe, mureke tubane tugerageze tujye mu by'ukuri tubana mu bijyanye n'amakuru by'umwihariko, kandi tubane kubwineza, ntihabeho guhemukirana cyangwa se gutekereza yuko mugenzi wawe hari ikibazo. Mu by'ukuri tubane, reka tubanze twumve aka kaudio noneho dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ndashimiye Gilbert, ndashimiye umutumire wanyu Pacifique abo muri Fokode n'abantu bose bamaze gufata ijambo, ndabashimiye. Ikibazo canje ngira ndakigire gito cyane. Hari umuntu w'umunyabwenge yigeze kuvuga ati, nyamuneka uyu mugabo wo mu Burundi mumwumve neza ikintu arimo aravuga, nicyo nshaka, niho ingingo yacu cyangwa se niho amakuru dufite iki gitondo niho ruzingiye. Aka kantu mukumve neza mukiteho, ndetse nicyo yaje gukomozaho. Burya iyo upfuye hababara abasigaye, ati kuko wowe urumva uba wagiye ibyo kurwana n'urupfu uba wabihejeje, wagwaye, wapfuye hababara abasigaye. Ati icyo bisangiye n'ubujuju nuko uyu mugabo aragira ati iyo upfuye wowe ntabwo ubabara, hababara abasigaye. Kandi koko iyo umuntu amaze gupfa nyine ubuzima bwe we buba burangiye, ariko abagifite ubuzima bagihumeka nibo bagirwaho ingaruka na rwa rupfu, kubera yuko baba bagifite ubuzima. Mubyumve neza, iyo ufise umutwe wuzuye ubujuju hababara, donc abo bandi bazi ubwenge babona ibyo uri kurakora n'amakonsekanse yabyo. Wowe mu bujuju bwawe ubumeze nk'uwapfuye, ntibikubabaza nta n'ibyibutse. yego akongera agasubiramo akavuga ati iyo ufite ubucucu cyangwa se ubujuju nk'uko mu rurimi rw'ikirundi babivuga, wowe uba wumva ibyo uzi cyangwa se ibyo ukora ari ukuri kwawe. Rero hababara ba bandi batekereza, bafite ubwenge buzima, nibo babazwa n'ibikorwa byawe, kuko wowe wumva yuko ibyo ukora bingana na capacity na thinking capacity cyangwa se knowledge or skills wowe ufite uri muri fashisha. Ariko wa wundi mu by'ukuri ufite ubwenge, mu by'ukuri ni ubabara kubera yuko ibikorwa abona ukora biramubabaza cyane. Ubyumve neza aka kantu. Rero je nkaba ndi mu Barundi bahamya yuko dutwagwa n'ikijuju, ambabarire ndayishimiye, ariko ntushobora kubwira abantu kufise idirisazi, kufise ikinogo cyo mu Kirundo kirimo 50,000 miliyari $, deja iyo chiffre yonyene nawe nyene sinzi. Bref, ibintu nyene nta bwenge, kugwana muri Kongo abasoda bagatsindwa ukagumushindiriya, ukiyaranja ko baguma bakomereka kugira mu bavuze mu bitaro mugume mujya ayo mahera yo kubavura, ukajya bijya 5,000 cirombo abaha ukabaha amajana 200. Bref, dutwabona ibijuju, ariko hakababara abanyabwenge babibona. Donc abo Barundi burya umurundi aciye ubwenge. Rero ikibazo canje kuri Pacifique ni ubwo umuntu w'ubwenge mu gihugu azohaguruka ryari? Kuko mbona yuko consequences z'ubwo bujuju bo azopfa bahagaritse, ko bazoguma bambara impuzu zizimvye, ko bazoguma bagura imiduga izimvye, ko bazoguma bagira amamanza, ko bazoguma baryoherwa birira batamba.
akubwira ati jewe simbuzi imbata njya n'ibindi bintu mu rugo ngo burya ngo iyo mvuze ko abarundi bose batonze mba nivugira abana banje ico kijuju abarundi bazokira bagushika ryari ubwo bazorindira 2027 ko tuzi neza ko amatora bama bayiba ngira ngo mubyumve neza nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri namwe mu baperezida mu by'ukuri bageramiwe batanorohewe na gato ariko wareba ugasanga impamvu yo kuba izi saha opposition ye cyangwa se kuba afite abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ari benshi urareba ugasanga ni kubw'impamvu n'amahitamo we yakoze uyu mugabo aravuga uti mu by'ukuri kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se mu buseruko bwa Kongo nk'uko abarundi babivuga izi saha abasirikare b'abarundi mu by'ukuri bakaba baraguye ku butaka bwa Kongo wareba impamvu cyangwa se icyo twita main reason yabateye kujya kurwana ukayishaka ukayibura aravuga ati njyewe mfite inzahabu mfite ibingibi nyamara ntabwo yita ku miryango yabuze ababo ubwo turebye abasirikare batakaje mu by'ukuri baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihugu cy'u Burundi umunsi ku munsi ngira ngo turaza kubagarukira ku mibare ikomeye cyane inyeshyamba za 23 zamaze gushyira hanze igaragaza muri iyi minsi ingabo z'u Burundi zihanganye ni M23 mu by'ukuri umubare w'abasirikare b'abarundi baguye ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyamara ibi byashobokaga yuko byakirindwa cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye agakora amahitamo yuko iyi ntambara mu by'ukuri yakirindwa ariko bitewe n'amahitamo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri agenda akora ngira ngo wenda adukurikije ibyo uyu muvandimwe yaragarutseho mu by'ukuri ni nabyo benshi bari guheraho bavuga bati ntabwo nanze Burundi nta nubwo mbwifuriza ikibi ariko mu by'ukuri nibyo benshi mu basesenguzi bavuga bati ntabwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri afite ubushobozi bwo kurongora igihugu nk'u Burundi igihugu gifite incabwenge nk'uko uyu mugabo abivuga igihugu gifite abahanga igihugu gifite abanyepolitike mu by'ukuri binagaragara gifite umutungo kamere ndetse wenda abadutega amatwi mu byumve neza yuko iki gihugu cy'u Burundi mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda umunyarwanda uri civilize cyangwa se umunyarwanda mu by'ukuri wari usobanutse ufite ubutunzi bigaragara yuko ku kiyaga Tanganyika ubwo ni Burundi niho abanyarwanda bajyaga bajya kugira iki bajya bazindukira cyangwa baserukira mu minsi mikuru mu holidays like nkuko uyu minsi bimeze si ibyo kandi umunyarwanda w'umucuruzi wabaga ukomeye cyane ubucuruzi bwe yabukoreraga mu gihugu cy'u Burundi niho bajyaga bajya kuzana ibicuruzwa yewe nanjye ubwanjye uri imbere ya kamera data umbyara cyangwa se papa umbyara mu by'ukuri yajyaga ambwira yuko ibicuruzwa byinshi bifashishaga mbere ya jenoside mu bucuruzi bakoraga babikuraga mu gihugu cy'u Burundi ariko izi saha abarundi nuko wenda mwanga ukuri umuntu agerageza kugira ibyo ababwira ubwo wenda mboneraho mbwire n'abagabo nkabambaye ahaga mu by'ukuri bajya ku makamera bagashora abaturage bakagaragaza ibikorwa bya CNDD-FDD mu by'ukuri bitagaragara mu by'ukuri abaturage basa naho bakiri mu murongo w'ubukene abana ku mashuri ntibakiga abakobwa baracikisha amashuri kubera kubura bimwe mu bikoresho by'isuku imihanda ni ikibazo wenda nkuko ari ikibazo rusange cy'ibihugu bya Afurika kubijyanye no kuba wenda ari ibihugu biri mu nzira y'iterambere ariko mu by'ukuri habaho no kwikubita agakinyamuneka mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi ho bigaragara yuko ibintu bisa naho byafashe indi ntera ubwo rero nari nkomoje ku kijyanye no kuba iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu gihe cyari gifite ubutegetsi buzima gifite politike mu by'ukuri ireberera abanyagihugu cyari igihugu mu by'ukuri aka karere ka Afurika burasirazuba muri rusange cyari kimeze nk'imbonera nkanjye uri kuri kamera reka mabwize ukuri njye nkunda igihugu cy'u Burundi cyane ko niyo ngerageje kumva amateka y'igihugu cy'u Burundi nkumva ibihangano by'abahanzi b'abarundi mu by'ukuri binkundisha igihugu cy'u Burundi ari umuhanzi bita Saidi Braza wenda baduteza amatwi eba mu gihugu cy'u Burundi muraza kugenda mutubwira yaririmbye indirimbo zitandukanye afite iyo bita yameza amenyo afite iyo bita
nanjye ndakeneye urukundo. Wenda abarundi baraza kugenda mu by'ukuri batubwira niba ku karirimbo bakazi, nanjye ndakeneye urukundo. Hari indirimbo nyinshi abagabo batandukanye ba Christophe Matata ajya kwigendera, abo ni abagabo b'ibigwi, abagabo nk'aba Kidumu, aba ni abagabo mu by'ukuri b'abarundi b'abahanga. Ubwo wenda muze ku gisata kijyanye n'umuziki n'ibindi bisata, turebe umupira, turebe abakinnyi benshi bakiniye Amavubi, turebe bita ba Katauti, turebe abakinnyi benshi batandukanye bagiye baturuka mu gihugu cy'u Burundi, turebe ba Saido Berahino bakinaga mu gihugu cy'Ubwongereza, kikaba igihugu. Ubwo wenda mvuze mu gisata cy'umuziki, mvuga no mu gisata kijyanye n'iki na football cyangwa se n'inkino cyangwa se urukino mu gihugu nk'uko babivuga mu Kirundi. Ubwo ntabwo turebye mu bijyanye na politike, ngo turebe mu bijyanye n'ubuvumbuzi, ubushakashatsi, abarimu bakomeye ku rwego mpuzamahanga. Ni igihugu mu by'ukuri gifite incabwenge, gifite abantu bakomeye, gifite abantu basobanutse, ariko byakubitiraho mu by'ukuri ibijyanye n'iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, bigaragara yuko mu by'ukuri nta kindi kintu ryakoze, ahubwo ryasubije inyuma mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye, nk'uko bigenda bigaragara. Ngira ngo twari twaje kubabwira uburyo M23 yo yamaze kugenda yidekarara, igaragaza yuko mu by'ukuri ikiraje inshinga ari ukuba bakimika amahoro n'urukundo n'ituze, nk'uko ibice byose wenda bigaruriye iryo tuze n'ayo mahoro byaje kugenda bigaruka. Ariko mu by'ukuri batanga gasopo ikomeye cyane, gasopo ikomeye. Iki gihugu cy'u Burundi barakibwira kiti mu by'ukuri nubwo bwose dushaka amahoro, turashaka amahoro tuyashakira abakongomani, tukanayashakira n'abarundi muri rusange. Niba dushaka amahoro twese, mutuze duturane, nk'uko Moise Nyarugabo yabivuze. Moise Nyarugabo yarabivuze ati mutuze duturane, tubane, duhahirane, dukundane, cyane ko twese turi abavandimwe. Ariko mu gihe mwebwe muzagaragaza yuko mwifuza kurwana, twebwe tuzahangana namwe. Nibyo byabaye rero. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo ibi ngibi biraza kumubera isomo, by'umwihariko niba intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo we na mugenzi we w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bamaze kuyitakaza. Ibi ni bihita bibereka yuko mu by'ukuri bakeneye gukora ibishoboka byose. Icya mbere bagomba kubanza gushyira hasi ni uguheka FDLR, ni uguheka FDLR bakayifasha hasi. Ibyo ngibyo nibyo biri butume Uburundi bubana n'igihugu cy'u Rwanda ari amahoro, bukabana n'igihugu cya Kongo ari amahoro, kubera yuko M23 yo ntago nizeye neza 100% yuko biriya bice yigaruriye ibyo bigomba kuba byagenda birekurwa. Ariko ni nyuma yuko negociation izabaho hagati y'igihugu cy'u Burundi